Uy, Ajay. Hmm, pa, ikaw ba? Sehat. Ya, kaya mo dyan. Nagliling. Dali. Oo. Ipapajagan mo dyan ko dyan. Di sana. Nangupi ko ra. Gawin eh. Nagliling sa kado. Kidang niya balago, lakay kupi. Apa? Hindi ka ako. Hindi, ampay nila. Oh, lagi yung handop na eh. Saan ko gagawa dyan gagawa dyan warga-warga si Bagay, Majay. Kaya ka pa man eh, kibila. Gula kupi ko bila. Niko dyan, harus niya kaji. Nya aja kan salakulin mas, hansip. Yo. Menjaga keamanan di lingkungan kutip na. Harusnya kuti kan Newport nya lo. Api wat kuti keni. Ngebane kuti bangi pedom nya keliling. Yung ngati. Dia kuku, kaya ngudut. Ini na, kuku niya. Lamon kuku ba niya. Kaya ngudut. Ano kupit do kumanya? Mga may do kupi. Hindi kaya inom. Kupit sakan sa. Ampay na dyan, no? Anak kong bala. Kinangahaga di inom. Muat mo na ka do. Nya mauksa, bala kupi. Kiwat ko sa duko ni kula. Sa injo nambi pa. Ja nambi injo ni gila. Namun, ampay. Serius naman dyan. Serius, inom gawo. Papi ka bala kayo? Mapiapi. Nya ka do. Lawa, sedap niya na dyan. Niya ka pa mo na. Kinangun na lagi si Wat niya. Bangi sa paling ujung-ujung naman dyan. Pa, Nangun na lagi siyang kawad niya. Ikaw, Wala mo? ko niya. Hindi ko kumili ko. Aga na kretek Wat. yan, yan. Api nyaw. Ajong pigo to, gumada po rin ko jangan sekali, di pa jangan ni hulun. Api pala ni kunji. Cahin jo anak betul. Apa pila gelas uai ko na? Ay, utang mo, serius pa, kano ko bulan lebih eh. Bakalum pila ka. Kuha, utang mas peke ko. Alum. Kas pa majan. Ya benar pai, kas pa. Aduh, pedang kung narang selo-selo niya kebutuhan man. Selo tenang ako nya. Api si mak tidak selesai ko secara kekeluarga. Masalah tentang hak mas keluargaan ni selain mak betong urusan hak keluargaan. Betong man. Jadi ko panay siapa kanya majong dito. Aduh lagi. Nyanjak mi balai. Duit masa dako. Dang tapo dang nama maguh-maguhan. Ya cani ko sampai nyelidik ko. Ya gue na janji mo kan waktu na. Luar insentif. Insentif. Puku ese. Gudang baru. Kekuyal hutang mas pekeh. Ini ko balai desa sana nanya Ala ka do. Nasa kuku ko. Nyaw, nasa Kuku kuku ko. naman Belang belaya mak jain ko. Lain nasa kuku ko. Dang belang belaya kam mak urusan sabit urusan betong. Nakan mo mak sekolah. Yun ko pandai siapa. Mga dawang jajan man. Pekeh kam bagi nihan niku. Nyedih pudak mo nginjam ketika niku mo bunuh gajian. Pekeh lah man kamsa. Gogaw lah. Jadi kasangkutan mo man. Caya. Gajak-gajak atong di dyan. Jo ha. Migas-migas. Mado bano pa iyo bano pa 75 majay. Tung di mapituli makanang sana mak ngaji mak sekolah lu mak ngusung jajan niku. Kiranya mak setuju niku sambil nyelidik togok-togok balai desa. Aku mo na we. Api ana si di balai desa. Nakano da ako. Iyo luad Dan do. ako dibayak mo na. Iyo haga insentif na kada luad do. Iyo ka dibayak. Kidang ka sebulan. Bayang lagi man. Kiwat nangun bayak. Mamulang-mulang yun man di om niya ma. Yan lang ba. Bayak man. Kiwat. Harusnya kejilan niya. Unik ko mo na iyo gogo majay, gogo niku. Aduh majay. Iyo maksudnya nyanyikan hansip Dan do keamanan lingkungan kuti. Nya kan keamanan. Ya paham lah nya. Mak mungkin ko gaji di balai ki mak ngedok. Ki keamanan mak kejadisan. Maksud ko kan di pekeh. Oh, bangi ko ngutang ni. Nya nagih dan karo go ngutang. Hindi sa nya nagih kado go nya sing ngutang yang meniku. Iya, kebanyak sih buat niatnya, sudah buat niat. Sabar. Mapalo niat net. Ay, nya jeno kejilan niya, unya aja balai desa, jun sa ngunyat naga bayak utang zaman iku lah. Kidang uli batak udi katong. Nya ki mamakai kawai jimak nyibuhnya man. Kok kawai ke pepohten muan, uli kok ngusung duit. Jadi ini ku keliling-keliling bebalai aja dah kawai na siya. Ya udah pi, tinggal auratku ketutup. Kok kawai ko mah di pepohtian lamban ne man, uli nya mak
Aduh, kerja kau kita. Solusi ni kerja. Ni kerja nak mengaku jalur tengah, Pak, ni jalur Pak. tengah. Maksud Pak, jalur man. tengah. Ya niat menjono medinya agak pilaman. Yang ngopi kan singgah mak jai selaku hansipnya kan keliling. Ngopi. Ya benar pai lah nyau. Sabar pai lah. Kompai. Ni ko bagi ko bangitan. Dan anda rin di tabak hati ko maka. Ayo, ayo. Hanya ada po ketika yang ilunya hak pasal ni tabak hati ko. Kesel ko ni pejit ko pe. Iyo. Pejit ko yang mulai tanggai. Ini nanti ya saya nasa. Tangutang nyawat hutang ngunyin ni din na. Bayar ka lagi man. Ya kado kerja kau nyau. Nyau wat niat ngebayar. Jelas uli kerja yo. Jeno Batak jeno, Batak nya saya kima anda ni Batak na jeno api si tukang koperasi yudi Batak. Perabotan nah. Si koperasi perabot udah katong. Sangon duit asa pakai damu. Jadi Ya ku pakai payment iya. Nah, keji. Maksudnya si bulan apilah. ya apa maksudnya? Ya cakap dulu. Ngapi ko jik na hilip kas magkuna ko. Maksudnya keji ane ko pa majay. Oh. Maksudnya si bulan kan kadang ko bulan yo, ku bayar pai. Si Si hutang kita, iyo. ku bayar. Kidang nya nginjam luot. Wah, Utang sebenarnya bayar. yo. Nah, nya kan bayar hutang kita. Iyo. Nah, kadang kan nya kan mau kuda duit. Iyo. Ya ku hutang pai lah luot duit na jeno. Baru Baru nya hutang baru. Nah, cocok mo ne ko na cocok mo ne. Di utang baru. utang sebenarnya bayar. Oh, oh. Bayar. Di utang doon. Di utang doon. Berarti baru. 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 Jadi ni kudang lagi cerita-cerita tegok balai do di Arman api Ya, hansip bayar. sa kedua bulan mak bayar hutang kamu. At tayo wa duit 75 dibayar kalau niku. Jadi Yo. di Nah, jam ibarat ya nanti. luot. Ini duit 75.000. Nah, ini oh. Nah, bayar kena zaman ikut 75.000. Nah, kan? Ini duitnya. Ini duitnya. Nah, sedangkan ya kan perlu butuh Pinjam doon. pinjam Pinjam peluang. luot, ano niya? Baru. Maksudku baru ni. Nah, Oh, kan pagi. benar. Kekalau insentif si bulan ni benar kena ko. Aduh. Ya. Bagi buat penjelasan. Ya, ya terus pa yo. Kita terus jauh enggak oh Semuanya maksudnya. siya kemali. Serius yo. Ya aduh, yang penting baru. Engok. Iyo ni hutang baru maksudnya Iyo. hutang lagi cawa-cawa jam matian. Si Nana lunas. Si Nambi lunas, si Ketanji baru. Yo. Lang caw-cawa ni ko jam matian di luar do de. Nyambung iyo, nyambung ya. Iyo, ni ko sa ado te payah pinjam luot. Model ko nyawa haga mak sebayar hutang. Nya na mo api. Lagi 75 ko aduh. Patung migas Jadi nyanyi sama hutang lagi mak maja jemaya nyanyi sa hutang baru dah. Utang baru. Iyo lah, ado dibayar na dyan no. Pinjam luot dah mo kan. Utang Oo. baru. Ya kamsa makai akal lah mak jai. Kau dikinyaw na si kimak terkenal ko bayar aja Nang kemarin. harus pandai Hansip gata aja nang ulamun hakal. Unja ke hansip. Hansip terkuat ke ko ni ko na. Yo, boy. Haru makasih winya terus ya. Oh, yo. Ya ada nama kopi mu. Tangon hansip. Kopi haga nya dah. Tangon hansip na ngakal-hakal gawo. Gawin Akin nya nakatong Wawa yang ilu kupik Pak Cuti.